terkait beberapa keluarga di dalam satu wilayah kampung atau beberapa suku, beberapa ceki yang terkait pesan dan kesan dari sebagai orang tua yang merangkumi warga. Pesan dan kesan dia sanggen tahu ite etar nga sangat tua bar nga sangat kue gololon to tanah kain misal satu contoh pompahar ho le palilem lau palilau kain kulit reho nga sang kain leo nga sang jaha nga sang kain batana neka kurut mga pon jogot pedeng geten nga sang ite camde neka mga kurut icim becak ite camu ay to mabolen tayo ite mga bolen curug ay taman ito galurang nga sang talibwa tamay sende ako si masempong dan kira ite wala kita den amin. Apa pedeng tau? Pede mosi itu hukum bro. Cara harus naik anggi itu keleleng. Iya kok itu semua itu bolong. Jadi ite oga. Ya boleh ka pon jogot. Kalau ni mga jogot ko pa laung lengre asi. Ito hitung mo enda mo rin aku tengok hitung mo rin gempo. Ite kalika. Kurut tegi boleh kloke baca tang. Wan bantang wan. Lonto sama lonto wah si eta sama-sama. Kurut tamera ngolako tite olojang, mekurut tite olotombo. Lonto toro ko cengit. Kopi oles toro kongkong. Na yang gitu kaleleng. Kurunia sengit lel mori yang jari batenele sengit lel gololon to tanah kain. Kantan to ho sata jogot nabe gololon tan tua unga pataruan. Kurumangat suar ite ko paling di situ. Gitu. Dia masih kayak hitus tombo, hitus pede, latan sangge dan na baba anak kue seperti sengit selega tiba sina. Pinga ko sina. Hos de kain ngata paling manik one nai. Curu patamu ton de pucu. Kovel on roven. Kovel one roven. Kovel pon roven. Roven ho cha. Tudo kone pucu sekali ga kanit one nai. Nus. Terima kasih Awang tadi luar biasa.